osoan lan egin ondoren ikusten ditugu fruituak. Azkenean gu bultzatzen duguna italenten bitartez da olako kultura ekintzailea, eta horretarako gomidatzen diegu ikaslei taldetan enpresariak eukitzera eta martxan jartzea alduten heinean, eta azken finean da hori, ezta? Aurten sortu dira 2000 baino gehiago ikas enpresa, haien gandik aurkeztu dira lehiaketa hauetara 1000 eta piko, eta oso politza hemen ikusi dira, ezta? Gogo askoaz gauzan hau egune heltzeko, eta entera guazen lehenengo sari irabazi gure kategorixan asko postuka koetik botate homun. Oso pozik eta lan asko inde gero lorturo guela nahi genuen sarixe. Creo que el ecosistema que se ha generado en torno al emprendimiento es maravilloso, sobre todo por el ambiente que hay, la cantidad de eventos, de innovaciones que nos proponen a nivel metodológico y por esa parte pues qué decir que gracias a Tecnica, Italen, el gobierno vasco y a CIPRO también, que es quien me aguanta en el día a día y quien me da también la oportunidad de estar aquí en estos eventos tan chulos. Gaurko egunean hemen gaude Urrats bateko eta ekintzailetasun sariak ospatzeko. Kriston harro gaude, lanbide heziketan daukegun kantera eta sortu dien aukera guzti horiek. Hasteko kulturatik hasita gure ikastetxetan ditugun ikasle guzti horiek ekintzailetazunean lanketa egiten. Eta bestalde batetik, aurten sortu ditugun 97 enpresa horiekin, 5 jaso dute saria gaurko egunean, baina denak dira guretzako irabazleek. Sortu nahi dugu lanbide heziketatik ekintzailea den gizarte bat, eta hortan lanean dihardu dugu buru-belarri eta hezkuntza sailetik beti egongo da prestotasuna eta irakasleak zoriondu nahiko nituzte egindako lanagatik eta noski nola ez gaur egun protagonista dian ikasleak ere. Eskerrik asko denori. Bueno, pues después de recoger el premio de Urrats Bat, súper contenta de estar aquí en Donostia, en un entorno privilegiado, junto con otros emprendedores de Urrats Bat, gente muy joven también de diversos centros de FP de toda Euskal Herria, con unas ideas y un talento excepcional. Pues estamos súper contentos de que a la gente le haya gustado lo que hemos hecho, el proyecto de Game O'Clock, darle un poco de salida a ello para que la gente le dé cierta validación al proyecto. Hemos estado charlando con unos que también tenían una propuesta muy interesante y a ver si establecemos un poco de networking con ellos. Eso es. Estaría bastante bien. Apa, gu Blurret geha, Ale Urritz Gorka eta Naia geha, eta mentxe gaude finalista eta irabazin deu premiua, eta oso guztak egizan, ekipo politxein deulako, danak ilusiukin indolako lana, eta oso guztak ibili gara, zango nuka. Presentazioa ondo da, azkarra izan da, eta hemen jatia bai ondo da. Eskerrik asko! Hala!